Yes, nk'uko mubibona turi live hano mu Nzove ku kibuga cy'imyitozo cy'ikipe ya Rayon Sport igikaka igikano cy'imfizi isaro ry'Inyanza 11 Rayon Sport izakoresha tayari ngiye kuba babwira abo nibo 11 Rayon Sport izatakisha ikipe ya Yanga. Rayon Sport rero yakoze imyitozo mu gitondo ku isaha 5:09 Rayon Sport yongeye gukora imyitozo ku isaha 10:08 z'umugoroba. Mu gihe hariya kuri stade Amahoro naho none tuvugana harimo haraba imyitozo y'ikipe ya Yanga African. Bakoze imyitozo bamaze gusoza ikiganiro n'itangazamakuru. Tugiye rero gutotora, tugiye kwinjira mu kibuga turebe ngo iyi Murera, iki gikaka, igikanu cy'imfizi, isaro ry'Inyanza niki iduhishiye, niki itubikiye, niki iri butwereke ku munsi w'ejo muri stade Amahoro. Mbere y'uko ro twinjira, niba ushaka kwamamaza ku mukino w'ejo muri stade Amahoro, ukinyamakuru cya mbere aricyo Hot News, kwandikire kuri 0733 958 508. Ku munsi w'ejo ibikorwa byawe bigere kure, utwandikire kuri WhatsApp, ino nimero ba kuri WhatsApp. Nta muntu hiyamagara ngo bikunde, bihamagara ntago iri buce mu buryo bwo guciki akavuyo. Kababandi bahamagara ati twagukunze, babandi bahamagara oya, wowe wahamagare kuri nimero ufite gahunda. Twikomereze rero hano mu Nzove ngo byifashe bite, bimeze bite. Ikipe ya Rayon Sport igikaka igikano cy'imfizi isaro ry'Inyanza, iyo ni Murera, ni ikipe ikomeye cyane, ni ikipe yakaniye gutsinda ikipe ya Yanga African. Nubwo umutoza wa Yanga muri press conference hose tuba tugenda tubyumva tubikurikirana, yatangaje ko Rayon Sport ngari inshuti, ngabona perezida w'ikipe ya Rayon Sport ari kwifotozanya nabo muri Yanga ku mupira wa Yanga banditseho Rayon Sport. Ndababwiza ukuri ko uyu mukino bagiye gukina ni umukino ukomeye. Wumve ko ikipe ya Rayon Sport yavuze ngo uyu mukino ingia ndani, ati uyu mukino turawufata ng'amatsinda. N'ikipe ya Yanga iravuga ngo Rayon Sport yakoze ikosa kuba yasizeho igikombe, ati turi buze kwikura ngibyo twakoreye Kaizer Chiefs, nayo twari tugiye gukina umukino wa gishuti ariko ikora ikosa ishiraho igikombe. Ati na Rayon Sport rero byari byiza kiguma kwiyitirwa Rayon Sport idafite igikombe, ariko kuba yazanye Rayon Sport ikazana igikombe, icyo ni ikibazo gikomeye. Hano mu Nzove rero ubita Shadrake Binga Bero ahagaze neza, utabonetse muri imyitozo n'uwo bita Mohamed Chili, n'uwo bita Nsabimana Aimable. Nsabimana Aimable we rero yavuze ngo ntiyakina Rayon Day bataramuhereza miliyoni 5. Ntiyakina Rayon Day. Ngiye nukubageza hano mu myitozo mbabwira baje, mbabwira n'amakuru indani. Amasura masha mu ikipe ya Rayon Sport ntago yigeze agaragara mu myitozo ya mu gitondo, ariko tugiye gutungurwa na buno ku mugoroba tubonamo umwe mu bakinyi bategerejwe ng'igisubizo cyo mwizamu mu ikipe ya Rayon Sport. Uwo ninde turi buze kumuvuga, ndibuze no kumubereka. Mwebwe ibanga nta rindi ni ukugumana nanjye, ariko ukugumana nanjye waramaze gukanda iki, waramaze gukanda subscribe. Noneho tuve muri ibyo twinjire twataka dukubita tubangwa mu ikipe ya Murera ngo bimeze bite. Duhere kuri Ayabonga Rebetsa uzamusimbura. Tuje ku makuru nabonye avuga ko Rayon Sport ngo yangigiye kubagutiza Rayon Sport abakinyi batatu, cyangwa duhere ku isura nca muri Rayon Sport, cyangwa duhere kuri 11 bashobora kuzabanzamo ku munsi w'ejo hagati ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Yanga. N'amashusho n'umukino muzakurikirana kuri Hot News, kinyamakuru cya mbere cyageza amwe mu makuru aryoshe mu ikipe mukunda ariyo Rayon Sport, ikipe y'Abanyarwanda. We hari indi ikipe y'Abanyarwanda nabonye uburyo Rayon Sport iragura amatike wagira na amasuka, baroki kirabiranya baremo bumva numiwe mbega Rayon. Uzi ko umusitari wese hano mu Rwanda ku kigero cya 99% cy'abasitari bari hano mu gihugu, natunguwe no gusanga bafana Rayon Sport. Harurusha ubusitari Rocky, harurusha ubusitari Bruce Melody,
hari urusha ubusitari ndacyariho ndahome, hari urusha ubusitari ngo Nyabarongo Amag the Black, hari urusha ubusitari Kevin Kade, hari urusha ubusitari DJ Brian, abo bose hari urusha ubusitari Anita Pendo. Natunguwe nasanze abantu benshi bibana muri Rayon Sport. None wumve ko ikintu kinatangaje, nabonye muri groupe duhuriramo abanyamakuru babatumiye ku munsi w'ejo mu kiganiro n'itangazamakuru cya APR. Mbona abanyamakuru bari kubanga iyo link muyisubizeyo, ejo tuzaba turi ku mukino wa tuzaba turi ku mukino wa Rayon Sport. Bro, natunguwe kubona abanyamakuru basubiza ngo ntabwo tuzigira twitabira press conference, ejo tuzaba turi mu mukino wa Rayon Sport. Kandi none wumve ko APR yari yakoze trick yo kuvuga ngo reka umukino bawushire ku isaha yine plutôt press conference bayishire ku isaha yine bavugiramo ibizaba ngo muri podina, sinzi ko nuko bayita omongera y'abahizi babandi niba ari ukubyina niba ari iki. Nabonye hari ukuntu mwagiye mubambika imyambaro abareyo bari kubyina bahamirije ba Mama Dulamini ba Chidibere, ntango Chidibere uriya musore hajya bamwitandera uriya musore bamwita Godwin, ariko nawe ameze nga ba Godwin n'indera, ameze nga ba Chidibere ntawuhamya, bamwita ndera ngo ni umwataka kandi bamwita William Togwi. Ibyishorongi nta nubwo mba mbizi, Imana ibindinde. Reka twikomereze rero, ngo bimeze bite rero hagati y'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Yanga. Umutoza arimo arakora ute? Wumva agasha kabaye, babwiye umutoza Afamia Rotifi baramubwira, turabizi neza ko Ayabonga yagiye, kandi yagiye kubwo kwanga agasuzuguro, yagiye kuko kuri bade touche nta gaciro ahabwa. Ayabonga Rebetsa umubwira ati genda ushushaba, ntago ari Aruna Feruzi ngo ufite amasezerano ya Rayon Sport, ahubwo bibwirwa na Rotifi w'umwungiriza. Ati rero kuko abibwirwa na Rotifi w'umwungiriza, ati ibyo ngibyo sibyo, ati ahubwo nicyo cyatumye Ayabonga agenda ngo yanze agasuzuguro ka Afamia Rotifi, umusuzuguza Rotifi udafite amasezerano. Ibyo ngibyo nibyo byatumye Ayabonga agenda. Rero ikintu cyatunguranye uyu munsi ni ikihe? Niko imodoka yaje itwaye abatoza b'ikipe ya Rayon Sport, atariyo yaje itwaye uyu mutoza w'umusaza Rotifi udafite amasezerano. Imodoka yajemo Bakame, izamo Aruna Feruzi, izamo na Afamia Rotifi. Nibo bonyine baje mu modokari igomba gutwara abatoza ba ekipe. Noneho uwo bita Rotifi urawungirije uri udafite amasezerano muri Rayon Sport, uwe yazanye n'abakinnyi muri bisi y'abakinnyi. Ngo Perezida Tade yavuze ngo Ducaka avuye muri Rayon Sport, nk'uko wavuze ngo mwumve kino kintu, nk'uko wavuze ngo abakinnyi bari mu myitozo ntawe ushaka, natwe umutoza udafite amasezerano ntawe dushaka mu kibuga cya Rayon Sport. Aka ni akavuyo, ni agasuzuguro. Na niyo mpamvu Ayabonga yagiye. Ayabonga ese ari bugende koko ahereyo, cyangwa Ayabonga wacu ari bugaruke? Ayabonga wacu ari bugaruke? Ibintu bibeze bite hano i Nyarugenge? Ibintu byaremeye. Rero iyi myitozo yo mu Nzove ni imyitozo ikomeye cyane, ni imyitozo iri kurangwamo imbaraga nyinshi, aho Afamia Rotifi na Aruna Feruzi bari gushaka umuzamu ugomba kubanzamo. Ubona ko umuzamu ushobora kubanzamo ari Idrissa Koyate, atari Mugisha Yves, kuko Yves ni umwana, ariko Idrissa Koyate bamufata nk'umuzamu ushobora kuza agatanga itandukaniro, kuko aracashaka gukomfirima. Ntabwo arabona umwanya wa mbere ubanza muri Rayon Sport, kandi na save akora ni save nyine zimuhindura iki? Umuntu ukomeye. Rero kuba zimuhindura umuntu ukomeye muri Rayon Sport, ibyo biratuma n'ubundi avuga ko n'ubundi agomba kuba yagira ute?
yaza agacapa icyo bita akabawo, agatera icyo bita baro. Niyo mpamvu rero mubona yuko Ayabonga plutôt uyu muto Ayabonga ntago azamva mu mutwe. Ayabonga sazamva kimwe n'abareyo benshi, ndahamya ntashidikanya ko Ayabonga atazabava mu mutwe. Impamvu mbamya ntashidikanya, Ayabonga ndi kugenda ngagira ngo muvuyeho ngumva agatima karongeye kararerese gakase kuri Ayabonga wa. Rero Ayabonga reka tumwifurize kuzagisha n'ihigwe yahaye abarebyo yari afite byose. Reka twigarukire he hano mu Nzove, hano mu Nzove rwose bimeze bite rero? Mufata agatebe noneho mwicaye muri iyi minota igera kuri 3 ngiye kuvuga kuri nde, kuri Ayabonga, kuri Ayabonga kukaza, Ayabonga kubera ko ari gukomeza kuza. Ngiye kuvuga kuri Rayon Sport n'abakinyi izakoresha. Ngiye gukubita mbanguna, ngiye gusoza mwihangane. Iyi Rayon Sport uburyo barimo baragenda bigisha ba Shadrake Binga Bello gutera penalty, uburyo bari kwigisha ba Emery Bayisenge, uburyo bari kwigisha ba bano ba Serumogo Ali Omari, uburyo Azizi Basane Kuranya ameze, uburyo uyu musore Habimana Yves ameze, uburyo Adama Bagayogo ameze, uburyo Richard ameze, uburyo Asanana ameze. Urabona nyine kari Rayon Sport, uburyo kano kana ka Gitoga kameze, Kitoga ameze, uburyo uyu mwana ba Cindy Paul Jesus bameze. Urabona nyine ko Rayon Sport igiye kuzashingira kuri abo maze kuvuga. Ariko ngiyo Nsabimana Aimable bari kumudisciplina bakamubwira ibyo agomba gukora kugira ngo agume muri Rayon Sport atuje atekanye, akabyanga ntabikore. Uburyo Nsabimana Aimable ko atitabiriye imyitozo ni ikibazo gikomeye cyane, kandi ngari kubigiramo uruhari. Amubwira ati ngwino uzatere match ya Yanga, amafaranga uyabone nyuma. Mutiparanga aravuga ngo ntago nakina umukino ntarabona iki ifaranga ryake. Sinakina umukino ntarabona miliyoni zanjye 5, kandi miliyoni 5 bari bavuye ko zazima kwa 5 nyuma ya Rayon Day. Waravuga ngo konzi ko mu mafaranga mumaze gukorera ku kanyenyeri kanyu harimo izo miliyoni zanjye 5 mwazikuye muzanyu mukazima ngazikinana nzifite. Perezida Tade utavugirwamo yamubwiye ngo cira birarura, cira birarura. Turabizi tukurimo ideni, ariko se turaja gufata ibipengeri mu buhe buri, turaja gufata ibicagagure mu buhe buri. Ati rero cira birarura, tegereza amafaranga aboneke, niba wumva ko utari gukine ubireke n'ubundi imikino yose tumaze gukira warurimo. Urumva rero ni ikintu gikomeye. Iyi ni Murera. Paveri Nzira ntawagaragaye mu myitozo ya Rayon Sport, ntawe pe. Abantu batababesha ngo Paveri yagaragaye mu myitozo ya Rayon. Paveri Nzira ntawagaragaye mu myitozo ya Rayon, nubwo ari kuvugwa, nubwo ashobora kuba igisubizo mu izamu, ariko Paveri Nzira ntawigeze agaragara mu myitozo y'ikipe mukunda ariyo Rayon Sport, ikipe y'Abanyarwanda. Ndasoza mbwira umuntu wese ushaka kwamamaza, twandikire kuri WhatsApp kuri 0733958508 kuri Rayon Sport Day, tukwamamarize ibikorwa byawe. Nunasura Hot News urasanga ari kimwe mu binyamakuru bikurikirwa cyane. Murakoze.